ассалому алайкум бинандаҳои азизи гиромӣ, барномаи ахбор аст аз телевизиони Тоҷикистон. субҳи имрӯз асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо раисони вилояти Хатлон, шаҳру ноҳияҳои Турсунзода, Ҳисор, Рӯдаки, Шаҳри Нав ва Ваҳдат суҳбати телефонӣ анҷом дода, ҳисоботи онҳоро доир ба иҷрои дастуру супоришҳои қаблан дода шуда дар масъалаҳои ҷамъоварии муташаккилонаи ҳосили ғалладонагиҳо, эмин нигоҳ доштан онҳо аз ҳолатҳои эҳтимолӣ аз ҷумла сӯхтор, суръат бахшидан ба кишти такрорӣ дар заминҳои обӣ, саривақт ва беталаф ҷамъ овардани меваю сабзавот ва содироти он шуниданд ва оид ба масъалаҳои зикршуда супоришҳои мушаххас доданд. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамчунин аз раисони вилоят ва шаҳру ноҳияҳои номбурда талаб намуданд ки омодагӣ ва тирамоҳу зимистонӣ дар пеш истода, вусъат бахшидан ба корҳои ободонӣ ва бунёду таъмири муассисаҳои таълимию тиббӣ дар деҳоти дурдаст, омодагии ҳамаҷониба ба соли нави хониш, сафарбар намудани мардум ба ин корҳо ва ҳарчи бештар муҳайёсозии ҷойҳои корӣ барои аҳолӣ таъмин карда шавад. қарори раиси Маҷлиси Миллӣ, Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи даъват намудани иҷлосаи 18-уми Маҷлиси Миллӣ, Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, даъвати шашум. мутобиқи моддаи 52 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва моддаи 24 Қонуни Конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунам. иҷлосаи 18-уми Маҷлиси Миллӣ, Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, даъвати шашум 19 июни соли 2024 соати 10 дар шаҳри Душанбе даъват карда шавад. раиси Маҷлиси Миллӣ, Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон Рустами Эмомалӣ. ташаббусҳои ҷаҳонии Тоҷикистон дар самти обу иқлим ба таъмини саодати башарият, ҳифзи захираҳои обӣ, пешгирии обшавии пиряхҳо ва таъмини амнияти экологии сайёраи Замин равона шудааст. ба туфайли ташаббусҳои байналмилалии пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, Тоҷикистон дар арсаи ҷаҳонӣ мақоми баланду шоистаро соҳиб гашт. идомаи мавзӯъ дар гузориши Дилшод Ҳакимзода. обу иқлим сарчашмаи ҳаёти инсонист ва бе мавҷудияти он рушди воқеии иқтисодиро тасаввур кардан ғайриимкон аст. яъне обу иқлим дар иқтисодиёт инфрасохтори аввалин дараҷа ба шумор меравад. аз ин рӯ дар солҳои соҳибистиқлолии ҷумҳурии Тоҷикистон дар радифи рушд додани соҳаҳои воқеии иқтисодӣ ва иҷтимоӣ ҳамчунин нақши худро дар арсаи байналмилалӣ ба ҳайси кишвари ташаббускор марҳила ба марҳила мустаҳкам намуд. сар карда аз соли 2000 инҷониб асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар сатҳи байналмилалӣ иқдомҳои худро вобаста ба ҳалли масъалаҳои обу иқлим ба монанди соли 2003 соли байналмилалии оби тоза, солҳои 2005-2015 даҳсолаи байналмилалии амал об барои ҳаёт, соли 2013 соли байналмилалии ҳамкорӣ дар соҳаи об, солҳои 2018-2028 даҳсолаи байналмилалии амал об барои рушди устувор, соли 2025 соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо ва 21 март ҳамчун рӯзи ҷаҳонии пиряхҳо пешниҳод намуданд ки ҷомеаи ҷаҳонӣ низ бо муҳим будани пешниҳодҳо ва дархури замон будани онҳо ин иқдомҳои ҷониби Тоҷикистонро дастгирӣ карда татбиқи онҳоро дар сатҳи байналмилалӣ ба роҳ монданд. бо афзоиш ёфтани шумораи аҳолии сайёра сол то сол талабот ба оби нӯшокӣ меафзояд. дар ин баробар дар баъзе аз давлатҳо норасоии оби тозаи нӯшокӣ ба назар мерасад. вобаста ба ин танҳо лоиҳаҳои сармоягузорӣ мушкилоти норасоии оби нӯшокиро метавонад марҳила ба марҳила аз байн бардорад. агар ҳар қадар аҳолӣ бо оби нӯшокӣ аз лиҳози экологӣ тоза таъмин бошад, ҳамон андоза саломатии мардум аз ҳар гуна бемориҳо ҳифз карда мешаванд. Тоҷикистон манбаи беш аз 60% захираҳои об дар Осиёи марказӣ буда, дар кишвар 98% нерӯи барқ дар нерӯгоҳҳои барқи обӣ истеҳсол карда мешаванд. илова бар ин Тоҷикистон дорои захираҳои фаровони гидроэнергетикӣ буда, ҳоло танҳо 5-6% онҳо истифода мегардад. баҳрабардории васеъ
аз ин захираҳо барои рушди соҳаҳои истеҳсолӣ аз ҷумла саноату кишоварзӣ шароити мусоид фароҳам меоварад. ташаббусҳои байналмилалии пешвои миллат на танҳо дар рушди иқтисодиву иҷтимоии истифодаи захираҳои обӣ, балки ҷиҳати роҳандозӣ намудани ислоҳоти қонунгузории соҳаи об нақши муҳиму созанда ва бунёдӣ доранд. зеро дар заминаи ташаббусҳои байналмилалии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ислоҳоти соҳаи об гузариш ба шаклҳои нави идоракунӣ, таъсиси институтҳои нав ва такмили қонунгузории соҳа ба миён омаданд. ҳамзамон дар низоми қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷумла дар соҳаи об баъди қабули қадномаҳо ислоҳоти ҳуқуқӣ гузаронида шуд. дар баробари пешрафти соҳаҳои ҳаётии сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангӣ вазъи ҷомеа низ тағйир ёфта, барои ба танзим даровардани муносибатҳои муҳими соҳаи об зарурати қабули санадҳои нав ё ворид намудани тағйири иловаҳо ба санадҳои меъёрии ҳуқуқии амалкунанда пеш омад. қонунгузории ҷорӣ дар соҳаи об аз ҷумла кодекси оби ҷумҳурии Тоҷикистон вобаста ба гузариш ба иқтисоди бозорӣ ва амалӣ намудани ислоҳоти соҳаи об аз ҷумла гузариш ба принсипи идоракунии ҳамгироёнаи захираҳои об ва ташаббусҳои байналмилалии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон такмил дода шуда дар таҳрири нав қабул гардид. айни замон заминаҳои мукаммали қонунгузории соҳа бо дар назардошти ташаббусҳои байналмилалии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон роҳандозӣ гардида дар асоси роҳнамоии ин ташаббусҳо кодекси оби ҷумҳурии Тоҷикистон, қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи таъмини оби нӯшокӣ ва рафъи обҳои партов, қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ассотсиатсияҳои истифодабарандагони об ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ аз ҷумла ҳуҷҷатҳои муҳими барномавӣ ба монанди барномаи ислоҳоти соҳаи оби ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2016-2025 ва барномаи давлатӣ аз худкунии заминҳои нави обиёришаванда ва барқарорсозии заминҳои аз гардиши кишоварзӣ берунмонда дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2022-2027 таҳия ва қабул карда шуданд. бояд гуфт ки ташаббусҳои ҷониби Тоҷикистон дар фаҳмиши дурусти масъалаҳо ва мушкилоти марбут ба об дар сатҳи ҷаҳонӣ ва ҳалли онҳо барои рушди иқтисодиву иҷтимоӣ, таъмини устувории ҳифзи муҳити зист, ба даст овардани сулҳу субот ва дар маҷмӯъ рушди устувор саҳми арзанда доранд. дар шаҳри душанбе боз як ширкати мусофиркашонӣ экотакси бо фарогирии 400 электромобили муосир ба фаъолият шурӯъ намуд. фаъолияти ширкати нав дар заминаи гузариш ба иқтисоди сабз ва дар асоси консепсияи гузаштан ба нақлиёти барқӣ то давраи соли 2026 дар пойтахти мамлакат ба роҳ монда шудааст. тафсилот дар гузориши навбатӣ. با مقصد اجرای دستور سپارش‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان وابسته بر رشد اقتصادی سبز که در پیام نوبتی خود به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان ارائه نمودند، همچنین در اساس دستور و سپارش‌های به واسطه رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی جهت پررا تامین نمودن پارک‌های نقلیاتی شهر دوشنبه با الکترومبیل‌ها و کنسپسیای گذاشتن به نقلیات برقی تا دوره سال 2026 در پایتخت مملکت باز یک شرکت کرایه‌کش تاکسی با فعالیت شروع نمود. طبق دستور و سپارش‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی در سمت حفظ محیط زیست و بهتر نمودن وضع اکولوژی مملکت جمعیت سهامی پوشیده اکوتاکسی اقدام گرفت که نقلیات برقی خریداری کند و فعالیت خود را در سمت مسافرکشان تاکسی در شهر دوشنبه و شهروندان و مهمانان پایتخت عزیزمان با نرخ‌های دسترس خدمت رساند. در رسم رونمایی الکترومبیل‌های شرکت، معاون رئیس شهر دوشنبه رهبریت جمعیت سهامی پوشیده اکوتاکسی و ریاست بازرسی دولتی اتومبیل اشتراک داشتند. قید کرده شد که اکوتاکسی همچون شرکت وطنی هدف اساسی خود را بهر تطبیق سیاست حکومت جمهوری تاجیکستان در سمت گزارش به اقتصاد سبز از جمله تطبیق استراتژی رشد اقتصاد سبز در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2023-2037 روانه نموده با شرکت GAC موتور اینترنشنال لیمیتد جمهوری خلقی خیتای شرطنامه عاید به خرید 2000 عدد واسطه نقلیات اتومبیلی برقی تمغه آیون برای خدمترسانی نقلیاتی مسافرکشانی تاکسی در شهر دوشنبه به امضا رسانید.
айни замон дар марҳилаи якум 400 адади он ба ҷумҳурии тоҷикистон ворид карда шуда барои хизматрасонӣ омода мебошанд ва боқӣ монда бошад дар давоми сол марҳила ба марҳила ба ҷумҳурӣ ворид хоҳанд гашт. дар доираи ҳамкориҳои байни ҷамъияти саҳомии пӯшидаи экотакси ва ширкати GAC Motor International Limited ҷумҳурии халқии Хитой дар заминаи парки таксии ҷамъият ҳамчунин маркази хизматрасонии воситаҳои нақлиёти автомобилии барқӣ таъсис дода мешавад то таъмиру хизматрасонӣ ба воситаҳои нақлиёти барқиро таъмин намояд. воситаи нақлиёти автомобилии барқии тамғаи айон махсус барои хизматрасонии таксӣ истеҳсол шуда бо камераҳои мушоҳидавӣ, GPS ва нишастгоҳҳои махсус барои кӯдакон муҷаҳҳазанд. ин шумораи воситаҳои нақлиёти автомобилӣ ба ҷумҳурии тоҷикистон воридшаванда дар самти мусофиркашонии дохили шаҳрӣ истифода гардида ба шаҳрвандону меҳмонони пойтахти азизамон шаҳри Душанбе хизмати аълосифат хоҳанд расонд. бояд тазаккур дод ки иқдоми мазкур баҳри ташкили ҷойҳои нави корӣ замина гузошта дар оянда шумораи квотаҳо низ дар ин самт зиёд карда хоҳанд шуд. иттилоъ дода мешавад ки бо мақсади гузариш ба иқтисоди сабз татбиқи босамари барномаи рушди нақлиёти барқӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон ва ба талаботҳои байналмилалӣ мутобиқ намудани танзими воситаҳои нақлиёти барқӣ минбаъд истифодаи нақлиётҳои барқӣ тариқи рақамҳои ба қайдгирии давлатии рангашон сабз ба роҳ монда мешаванд. طبق سندهای معیاری حقوقی عملکننده агентии стандартизация метрология сертификация ва нозироти савдои назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи тағйирот ба стандарти давлатӣ аз 2 апрели соли 2024 дар вақти ба қайдгирии давлатӣ дар бозрасии давлатии автомобилӣ ба воситаҳои нақлиёти барқии шахсони ҳуқуқии воқеӣ новобаста аз шакли моликият чунин рақамҳои тагранги сабз дода мешавад. бо назардошти гуфтаҳои боло раёсати бозрасии давлатии автомобилии вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон ба тамоми истифодабарандагони воситаҳои нақлиёти барқӣ тавсия медиҳад ки аз рақамҳои қайди давлатии рангашон сабз истифода намоянд. با استقبال جشن 35-سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان راههای محلی در ناحیه واسع از نوسازی و منفرش می‌گردد. گزارش نوبتی از جریان کارهای راهسازی در ناحیه واسع. در دایره وسعت کارهای آبادانی و سازندگی با استقبال سزاوار جشن فرخنده ملت 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در شهرک و جماعت‌های دهاتی ناحیه واسع ولایت ختلان یک قطار کارهای نظررس انجام یافته شده است که این روند در اساس تطبیق سیاست سازنده و بنیادکارانه و هدایت‌های نیک رهبریت عالی دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان عملی کرده می‌شوند. در این زمینه با تشبث مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه واسع چندی از صاحبکاران محلی اقدام نکوی رو روی کار گرفتند که این منفرش‌کنی راه دهه گلوباد جماعت دهاتی به نام عبدی عوضوی ناحیه از جانب این اشخاص وطندوست و سخاوت پیشه میباشد که با این وسیله مشکلات دیرینه ساکنان و واسطه‌های نقلیات برطرف خواهد گردید. اطلاع داده شد که منفرش‌کنی راه دهه گلوباد مسافت 1 کیلومتر را در بر گرفته پهنایی آن باشد از 6 تا 10 متر را تشکیل می‌دهد. در این تدبیر بهترین متخصصان تکنیک‌های پراختیار صحوی و ساکنان جلب گردیده به قاعده‌های راهسازی دقت مخصوص روانه می‌نمایند. در ادامه چنین کارهای آبادانی بتانپوش کردن جویبار و جراغان‌کنی کوچه‌های این روستا این چنین انجام دیگر کارهای آبادانی در نظر داشته شده است. طبق اطلاع مسئولان مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه واسع تعمیر و از نوسازی راه‌ها در دیگر جماعت‌های دهاتی ناحیه جریان تازه دارد. در واقع با شرافت پایداری استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان و استقبال سازوار همساله آن گوشه و کنار مملکت بخصوص شهر و ناحیه‌های منطقه کلوب ولایت ختلان قبای دیگر به بر نمود. در شهرک و جماعت‌های دهاتی ناحیه واسع زیر سیاست سازنده و بنیادکارانه سرور خیراتپیشه و دوراندیش و آینده ساز پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان کارهای آبادانی و سازندگی با سرعت ادامه یافته سطح نیکو احوالی ساکنان تدریجا بلند می‌گردد. سهم صاحبکاران محلی و شخصان سخاوت‌پیشه در این سمت کم نظیر ارزیابی گردیده آنها با درک بلند مسئولیت خود را بهر آباد و زیبا گردانیدن یک گوشه دیار مسئول موظف می‌سازند. الله سید علیزاده، سعید حمیدی شریف، علیمی میرزا، ناحیه واسع، اخبار. با رشد بخش صنعت خوراکواری در ناحیه وخش توجه ظاهر کرده شده در این زمینه ساکنان محلی با جای کار تامین کرده می‌شوند. ادامه موضوع در گزارش نوبتی.
جمهوری تاجیکستان صنعتی کنونی با سرعت را همچون هدف چهارم استراتژی کشور قرار داده برای تامین استواری اقتصادیات، تامین جایهای نو کاری، برآورد برداشتن اقتدار صادراتی مملکت و رقابتناکی آن زمینه عمیق می‌گذارد. در ناحیه وخش 17 کارخانه و کارگاه استحصالی و صنعتی فعالیت داشته برای منتظم تامین نمودن اهالی با محصولات ضروری نقش مهم دارند. کارخانه کارکرد شیری امید رسول نزد کوپراتیو تجارتی نفوذی وخش در ناحیه یکی از کارخانه‌های فعال به حساب رفته به استحصال 17 نامگو از قبیل قیماق، جرغات، کیفیر، دوغاب، پنیر و دیگر محصولات مشغول می باشد. در این کارخانه خرد صنعتی ساکنان محلی جلب گردیده در یک شبانه روز 1500 لیتر شیر را کارکرد می نمایند. طبق اطلاع اشیای خام از خود ناحیه جمع آوری گردیده توسط تکنولوژی کارکرد وابسته به طلبات ساکنان محصولات با صفت شیری آماده کرده می شود. طور ذکر گردید محصولات آماده نموده کارخانه از جهت صفت برتری داشته صاحبکاران حدود شهر و ناحیه‌های منطقه باختر ولایت ختلان ساکنان را با این محصولات تازه وطنی منتظم تأمین می نمایند. من کریمه نیلوفر یک سال است که در این کارخانه امید رسول کار میکنم. ما در اینجا از شیر محصولات گوناگون تیار میکنیم، استحصال میکنیم، معاشمون سری وقت میگیریم. ما شکر میکنیم که در همین ناحیه چنین کارخانه ها هست که در اینجا ما کار میکنیم. مسئولین کارخانه وابسته به امکانات مقصد دارند که در آینده فعالیت خویش را فراخ گردانیده اقتدار استحصالی کارخانه را باز هم بلند بردارند. کوپراتیو تجارتی نفوذی وخش سمت‌های گوناگون را دارا بوده همزمان به پرورش چاروا و کشت و کار صحرایی نیز نگرانیده شده است. عین زمان در کوپراتیو مذکور جمع‌آوری کارتوشکا آغاز گردیده نفرانی زیاد در این تدبیر صحرایی سفربر گردیدند. طور مشاهده می شود حاصلناکی میدان کارتوشکا خوب بوده در برابر تامین سهامداران خواجگی باقی مانده آن پیشکش بازارهای حدودی ولایت گردانیده می شود. سمندر شایف اسکندری سعید، ناحیه وخش، اخبار. امسال کشاورزان ناحیه اسپیتامن در میدان زیاده از 11,000 گکتار زمین کشتی بهاری گذراندند. امروزها جمع آوری محصولات کشاورزی ادامه داشته مسئولین نقشه دارند که در زمین‌های خالی کشتی تکراری براه مانند. گزارش محمود احمدزاده و دلشاد یوسفی. در ناحیه اسپیتامن در برابر دیگر امکانیت‌های ساحه کشاورزی، کشت و پرورش زراعت کشاورزی در زمین‌های کشاد با مقصد زیاد نمودن حجم حاصل از زمین نزد مؤسسه‌های تعلیمی و تا مکتبی ساحه معارف پرثمر استفاده برده در قطعه‌های علاهیده کشت و کار انجام داده شده است. از جانب قسم خواجگی داره مؤسسه تعلیمی رقم 14 جماعت دهات استقلال در زمین حدود مؤسسه کشت و پرورش کارتوشکا، سبزوات، سبزی، دیگر نوع زراعت کشاورزی براه مانده شده همزمان درختان میوه دهنده با به شکل دراری و نگاهبین دائمی حاصل خوب بستند. اینچنین گرمخانه لیمو پروری تشکیل در قطعه‌های کبودیزارکنی گل‌های موسمی شنانیده شدند که به مؤسسه زیبایی دیگر میبخشند. در مؤسسه باغ درختان اینتنسیوی سیب موجود بوده، باز آلو، زردآلو، خرما، سیب پربارند که بیانگر مسئولیت اهل مؤسسه در استفاده ثمرناک زمین و نگاهبین دائمی درختان را می‌دهد. چنین روند استفاده زمین، کشت و پرورش سبزوات، کارتوشکا، دیگر زراعت کشاورزی، استفاده حتی قطعه‌های خرد زمین در مؤسسه تا مکتبی رقم 1 بنفشه برای کارمندان قسم خواجگی داری شغل کوتاه و روزمره و ذوق دل در لحظه‌های خالگی ارزیابی می‌گردد. کودکستان رقم 1 عمومی مساحت زمین 0.52 بوده. در آن برای غذانوکی کودکان به موسم زمستان سالم گردانی کودکان زیاده از 10 ساتق کارتوشکا کشت کرده شده است. کدو، بلگرسکی، پمیدور، بادرینگ، چسناک کشت کرده شده است که به کودکان از میوه ها، کامپوت و از سبزوات ها برای خوراک آنها استفاده برده می شود. در درآمدگاه کودکستان رقم 15 دهه تقایق کنار راهروها شنانیدن گل‌های آرایشی موسمی به حسن مؤسسه تراوت تازه زم نمودند. همزمان در قطعه‌های مناسب با کشت و کار الکی در یک قسمشان حاصل کارتوشک بروقتی جمع‌آوری شده کشت تکراری مشت گذرانیده شده است. در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 7 جماعت دهات تقایق از 20 صدیق زمین کارم، پمیدور، بادرینگ، کارتوشکا، لوبیا کشت نمودند که نشونمای خوب دارند. در این برابر جهت جمع‌آوری حاصل میوه درختان آلو، زردآلو کارمندان قسم خواجگی داری مشغول کار میباشند. برای تامین زمین و درختان با آب پالیزی در برابر خط آب از حفظ ذخیره آب نیز در حالت‌های ضروری استفاده می‌نمایند.
аз меваю сабзавоти ҷамъоваришуда барои давраи зимистон шарбат, афшурию нӯшоба омода карда дар соли таҳсили нав баҳри таъмини ғизои хонандагони синфҳои ибтидоии муассиса истифода мебаранд. муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 8 деҳаи лангари ҷамоати деҳоти Тағояк бошад, дорои 1 гектар замин буда, дар қатори байни боғ картошки барвақтӣ, дигар нави зироати кишоварзӣ кеш намуда барои ҷамъоварии ҳосил омодагӣ доранд. таври омӯзгорон изҳор медоранд, анҷоми кишту кор дар замин, нигоҳубин ба шаклдарории дарахтон агар аз як тараф барои гирифтани ҳосил мусоидат кунад, аз ҷониби дигар ҳам зебоии саҳну ҳудуди муассиса ва ҳам ба хонандагон ки дар соатҳои тарбиявӣ маҳфилҳои табиатдӯстон, экологои ҷавон мегузаронанд, баҳри тарбияи онҳо дар самти сабзу хуррам намудани муҳити зист, табиатдӯстӣ, ниҳолшинонӣ, ҳифз ва тоза нигоҳ доштани муҳити экологӣ ҳамчун намуна хизмат менамояд. бинандаҳои гиромӣ, чунин буданд хабару гузоришҳое ки то ин лаҳза ҳамкорони мо омода намуданд ва манзури шумо намудем. саломат бошед.